turi ahinyirire kumuro tondu no ngirora abiria ingiha meguku ni magire njira ya guthie tondu ngari no mwaka ciongerere nauri na kiongerera nauri no mwaka andu mahinyiririke koguo ria tungiuria thirikari umuthi ni tiga gutuhinyiriria onako no irenda mbeca maguta maria turenderio ithaa riri mokite ta mwaka umwe muthiru kuria kungia konita Tanzania maguta mationgereirwo ta guku koguo no turie maguta mereko manine mweri mugima niguo mongerwo tondu maguta macio maria mokire ni maninite mweri mugima guku koguo no turie thirikari onako ni kuongerera yongerere ciringi 20 itige kwangamisa mwananchi wa kawaida. Thengi kuma hinde atwara hukirwa tutiramenya twiki atia tondu nginya thi gutire ona twarigwo ngari tugikira maguta turutite koguo twina ihinda iritu muno ihinda riri kutohoya thirikari egerie guturora na egerie kurora mwananchi wa kawaida kulingana haria turorete. Thengio. Majina anaitwa Faith Kanyinge, mimi ni hoka hapa Narok. Sasa leo tumeamkia job, tunapata customers hata wajakuja. Tukienda kuwauzia wanasema pesa yenye wako nayo wameongezewa kwa gari. Sasa hata tuko stranded hatuuzi. So mimi naweza uliza hiyo rate wameongeza nayo, wameongeza pesa mingi sana. Wameongeza na 28 shillings. So ikono diesel nayo wameongeza na 40 shilling. Hiyo ni pesa mingi sana. So tunaumia hata hatujauza, tuko tu stranded tao. Kero nie ndĩroria atirĩrĩ thirikari ĩno kaĩ mũrongerera maguta ona mahinda mwatu ko ithimo tũgũithagĩri na ciringi igĩrĩ kuongerera mũrongerera na ciringi 40. Ero thirikari ĩno ĩratũhinyĩrĩria gwakĩa matũrenge igoti bara matũrĩre ku ngari ici citũ andũ aya gũtirĩ bara no mbia maratũ. Alafu thirikari icoke kurora muno ohoro wa maguta tondu maguta meko affectaga nginya mundu urora travel igacoka ka affect nginya mundu ria wina maundu maria na maguku kuko ithio tandu itura ria moro ni twara ntuko very much affected ni undu wa maundu maria meko ono muthi ungirora uri andu maroka float ya andu ni metigiriro na matiroka riu economy itu no yambire rugame tondu ona andu tutiramenya uria tukumatwarira waru na mbeca igana thoko ni ngagayu kila handu gutire nginya andu marathi gutire undu guikarite kurugamite oro ugu riu thirikari ihoya ritu ni thirikari etukirie economy imenye uria gutuguithiria maguta gucoke kawaida. Actually turahinyiriria na uchumi ti mwega bururi-ini ni togweci ni turahoya thirikari itu twicirie ni undu riri president niere minister CS wa maguta inuke nigetha thogora wa maguta tuthurirwo mundu ungi ungehota kustabilize maguta. Hali ya mafuta imetufinya sana, hakuna faida kwa sasa. Tunabeba na hakuna abiria kwa sababu wameogopa kujitokeza kwa sababu tumeongeza nauli. Huwezi kutuambia ya kwamba umeongeza mafuta shilingi 40 alafu unapunguza shilingi 10 alafu tuambie imepungua. Haijapungua, imeongezeka. Tulikuwa tunafikiria mafuta inashuka, lakini sasa mafuta hiyo bei imepanda. Hata saa hii kutoka asubuhi hatuchafanya kazi. Tungeomba serikali kama ingepata pesa ile yenye wanatenga watuwekee kwa mafuta irudi chini kidogo, ndio sisi watu wa chini tufanye biashara, tusongeze watoto mbele.